B'aktar minn 22,000 immigranti jirnexxielhom sa issa jaħarbu mill-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq wara l-kriżi li nqalab f'dan ir-reġjun, il-membri parlamentari Ewropew talbu lill-Unjoni Ewropea sabiex tirrispondi għall-influss qawwi ta' immigranti li qed jinżlu f'Malta u f'Lampedusa. It-tliet tal-Parlament Ewropew ivvota favur riżoluzzjoni li tanalizza soluzzjonijiet possibbli li jistgħu jintużaw f'każ li aktar immigranti jaħarbu minn żoni ta' konflitt. Ir-riżoluzzjoni tħejjiet minn Fiorello Provera. Il-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmström tammetti illi minħabba d-daqs ta' pajjiżna Malta tinsab taħt pressjoni, madankollu issostni illi dawk il-nies qegħdin jaħarbu mill-Afrika ta' fuq għandhom bżonn il-protezzjoni. An increasing number of refugees fleeing Libya are third country nationals. They were residing in Libya as refugees or asylum seekers. These people, a few thousands, cannot be returned to their country of origin. Fil-waqt li qalet li l-Kummissjoni Ewropea għandha tattifa il-direttiva ta' għajnuna ta' emerġenza, madankollu Cecilia Malmström issostni li dan għalissa mhuwiex se jsir minħabba illi ma hemmx konsensus bejn l-Istati membri. It is clear, however, that we need to do more, and we need to set up a more structured, sustainable plan which should cover the various dimensions of this phenomenon, based on solidarity between member states. Iżda minkejja il-wiegħda ta' solidarjetà lejn Malta, l-Istati membri mhumiex jiġbdu ħabel wieħed. Tkellimna mal-membru parlamentari Ewropew Anna Gomez. Malta needs a solidary Europe, a Europe with solidarity, a Europe that enacts a common asylum system. Fost dawk li ħadu sehem fid-dibattitu kien hemm il-membru parlamentari Malti Jonathan Montalto. Dan ir-rapport ma jisetax ikun aktar rilevanti għal żminijiet tal-lum. Huwa rapport li għandu x'aqsam mal-immigrazzjoni li toħroġ meta jkun hemm każijiet ta' ostilità u l-politika barranija li għandha tieħu l-Ewropa. Min-naħa tiegħu l-MP Malti Simon Busuttil qal li wasal iż-żmien li l-mexxejja Ewropej ikunu solidari ma' xulxin.